دشبا هجراني دا من دخست تشتكي جترى ببيجن تشتكي بقاسي ايشا زاغروسان مزين بقاسي بجنا آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جترى ببيجن جتا حزدكم ولا تاتو دما خوش ببینرین هیجا دیسا ام بهبرن دیسا جی امیجا آمده هندک آگاهین دن آگاهین دی چارچویا رنگو در برینا رنگو هولدانا دی ایشه دا زفت کرنا رنگ پیشکشی و بکن لآمده دو دیش باتی شوه پیشنگهک لدار دکبه پیشنگهک ناب نتوی بناوی هفدیتنی دوی پیشنگه ده هم هر چار پرچه کردستانی هم جی دروی کردستانی به رنگی خواه بشوی در برینین خواه و تابلوین خواه و کوارین خواه ده زیده صد شیوکار و هر وصا پانل و رخنگر و شیوازی کن بکار یعنی که اوه بدیتین بکار به دردکی دی جدردین وی خونی جدردین وی ایشی پیشکش بکو بکار با آمدی رجی دی چارچوه یا رنگ ده هفدو ببینن و لهفدو مکرورن و دردی خوش هبر بیشن جبوی راگی هاندنی هولدانا پیشکش کرنا هندک آگاهی درباری از این آبی بکم پیشنگه وی پیشنگه میوانین من الاستودیوی هر دو شیوکارین میدلال منیر شیخی و بارش سید وان سر چاوا هم بخيري هاتن سبر كيف خوشم وام بكاربن هم وي هرديتني وي بيشنجه راقي هينن هم جيم بكان درباري وي ببيبن هم جيم بيجن تشتين هوري كو بتني دي چارچويا راقي هاندنا تلفزيوني دم كارن بدي ام بيجن كو دست بيبك هم ام برنامج بوشينن و آگاهدارین برفرهترش درباري وي الگوري وقتی ما 45 دقيقه هونجي چندين بكاربن دوي چارچويا ده ام بیجن نوسا ام بیجن رو برا دست نشانگیری بند تشتیم به بله منیر از یجور دست بیبک منیر تبخیری هاتی زور سپاس خوشم وای آمدیم هفته بینن زور سپاس مصاب بله دوی مه باری و هدی گران ترتبه و ایجا او تشتین تو خون بون یعنی دی چارچه یا هفدو دیتنی دمرو بحث تکراناتی بر دست بر هست بر بچاف ایجاد فيهم ويباريجي رابن ويباريجي بقين سري أما دي تشاون حتاني آنها اما دایی امری دسپیکی بیجی پروژه یعنی کاچاو بو ریوبرتی بچرنگی بو کی پیر بو آریکار و دور وقت جی بود متی کدن خالی نهور نعم بس هم أنا يعني روشا وقادر ونيك شاوا يعني الجوري باشم پر باشم يعني الجوري دلي ودي شيء يعني مثلا ما دي شاوا يبقى بس من الأول نه باش روش باش دمشه و آماده کاری جی یعنی بر بقاوی خوی داویده نه وقت خویا جکر اب خواه هفدیتنا هنری یا کردستانی یا نابنتویه بله بفیرنگی یعنی حاضر تیجر تکرن خواه گلک چاراکی دارد کفن هم پیشنگهک یعنی کاری سرکه پیشنگهک برفره جوانرمندین کردستانی و یه دوستین گلی کرد و کنرمندین شیوکار و پودکار أمي وصل اسمي بكده أو بيشنجه چند روجا بردوان دك بيشنجه آكو بيجن تابلون وكوارون دالقاندين وخلقوا بين تماشى بك بيشنجه ذكرنا فرمي يا بيشنجه بري وي ذكرنا سمبوزيوم هيك أمي بس سمبوزيوم بك بيشنجه ذكرنا فرمي دحفتي شباطي دسبيتكي حفتي شباطي حتاني حتى حفتي آداري ما هيك دارت ما هيك صاغ ما هيك صاغ لكوي وجي دس نشان كرن يعني جهات دس جهة كي يوم قلق جهن لسي جهة سي جهة لجاليريا هنريا آمدي يا سومر باركي وسعد دو فكرن به دوازه باردون دوازه برنگی کی فرمی پشتی وی درجه گرخوینه پشتی وی تی گاليريا شهرداری یا بازار مزد يعني ام بيجن سي جهة هاتنا بار فكرن لآخري مزن لكوي نابوان يعني وكهبن وقت تابلوها ام بيجن نا وكهفن يعني جاليري جبرقو مثلا بشتار باش بون
نه گالریا مزن دنیا هنرمندی مزن یعنی هنرمندی مگش مرزی جوان دیگه شو کفن ام دست بيت كم گالریا مزن ام تابلا داتين حام گالریا شهرداريا ام في آگاهدگی پرسن يعني حتاني آنها تابلو وكفالين كويل ديوارا كفن چندن این كويل وهجمارتن ايه كتن دست ما ايه انا هنرمندين ام بحثا نه هنرمند چند تابلو نقلش هر هنرمندك بتابلكي بشتغل وايه بيكرساز يا هيكلتراج يا بيوتم تركي او كشي بكاركي تلبس به بله كسي انا حاضر تيجي تكرنج بو كتالوكي وسي في خو برب يعني تابلون قال لك بريكتلو جاش ندسجي دسد وسي هنرمند دسد وسي هنرمند جهر شهر برشي كردستاني ودوستين غير كردي دسبيكي تاغو سد دس بروجي دسبيكي وقت سد سد بينجي كسبو بس بشي براسي بشتغلو بربو انا هذا سدو سي تابلو البردسته دسدو يعني هي في هي كوبين نلقى هي فيها نقبين عم بيجن بانك بروجرام هيج انينا تابلا يعني تابلا هنرمند المي باشوري كردستاني تابليون قشا وبيكريون قشا قياشن دست بني بنجي حبون كسيمي روجافا بازه حبون بدست كش وانا وجروب هات دست برباش هنرمند المي درباسي سيمبوزيوم دبن دورا سي وسي كسانه اوجي بدست سنين هنا انا هاتم بدشي يعني هنا هنرمند المي روجافا ال باكر دبينن ين باكر بخوجي وين ترك كفالي ميت او بخوا او جيلك ياشن دست يعني ام كاربيجن تابلي ياشن دست بل كفالي بارش بيتر او تقدر ريدوان بشوازك كار او جي اخويا بك بني بارش زي بسقدم بكم برياكوس بحث هجماري بكم صار الجوري باكورية كي مصابيجن شيء وكارك هنرمندك باوريات ده محمد چاوا دانستندنی بکی جارا پیشی بی آوای ویر وسط قوم چارا کیل دار دکن بکی چه بونی یعنی بین تشتیم بچوکن یعنی شخصی یعنی تاکا کسانه نه وید باوریات دوی چاوا بدیکلی نسبتی خلقی ها خلقی آمده روشن بیرن کسی کن ببیجن جارا پیشی بین شغل تابلو یا خلقی يعني لامدي وك روجافا علي هنريفا جبوك 6 ساله لويجي شربو لواي شربو هلا علي غاليريا هلا علي ديتنا هنري قرنا باش بو يعني belki قاصد de kesa belki tenas kırınca Ahmedi fakat keması gerek Ahmedi bu. Du sale me binavi Bakur peşenge vetkırın. Neski penci hünermendi Bakur ve beştare vik kar edibun. O du sale gelek hünermend kar çekirin. Edine dest pekirin. Yani edine beri az minaki bejim 5-6 sal beri sat kes dağıtın peşenge me tamaşa dikirin. Ana neski 1000 kes te tamaşa dike. O iroji 230 hünermende em dibejin neski belki 5000 insan verin vi برنامه تماشا بك امي بله وبالنسبه لي ام بيجن هجن ام دابش بكن هنرمندين كوهاتنه بله يعني چهار پرچه کردستانی وش دربی کردستانی وش ترکیه جی و دوستین کرداجی که منیر بحث کردم بیشن جال دیجی از باور ما اف برسایا کرد و دوستین کرداین که شیوه کارن و بکارن لور اف پیشنگه براستین دکاره تمثیلا مثلا هر چهار پرچه و دوستین کردان بیشن امی اوين كل دربني انكو كردن مواج تيخن دابرا حرشا برشا بيدكار تمثيل اوان بك يعني باوايك انو نرت يا اوان بك يقولي تشتي انا قشتي راست حتى دسمهات ام ما تلفزيون دا ميشان دا مگوت كارك ياوكيم دكن ام دو غازن هنرمند كرد ايك بو غازه بشتر في كاري به دوسي هنرمند كردا گلك كسا خبرجي آگاهی جوان چه نبود مجوانا گوت گله کسی هنرمند چه بون مجوانا تایبت مگوته ام دوخازن کومیجی دوی پیشن گده بون وان جیگرت فقط 230 هنرمندان داده اما به هزار هنرمند کردستانی هنه چهار پرچه کردستانی اوک دروا کردستانی yani گله هجماره کی زیاده فقط مدخواستن گله هنرمند دنا چه بون خوازی کاناوی دا بونا اما 230 هنرمند گله yani bu cara peşit kare hende kemasi çebe be hende kurtasi çebe ve tuştaki bir normal yani rast normal tişki mazına yani le meroje fede bikiş bu cara gidite mero karben bejin van tebiniyan lijehki tomar bikiş bu kesin peymero ben van karar darhin bikarben bejin bikişti de şiwazî organize kirinê de.
ام بيجن بارك جراني يعني دسدو سيه ام بيجن هجر بين تابلو سيه چل کس ویش خو زندگی به آماده به سری بین شش روزا شخو کارگه و سیمپوزیوم و دوی چارچوبه دبار لگوری و وی چوا ولو بريزه بیچ ورک اورگانیزه براستی هلا organize کردن و برنامه دیاره ددوی می حیا شش سباتی او سیمپوزیوم هبه دوج ناف دی ددو می دست پیدا که یعنی حیا شش می او سیمپوزیوم بردوام بکه 5 روز 5 رو او کارت کو سیمپوزیوم دا چید به او کار جبوی تنه شهرداری باجری مزنه تمام او کار جبونینه اول كوبين او سيمبوزيوم جهه كيبه بلاكري به جي غاليريا هنري آمده سومر باركيه جير صالون ريسبسيون جي او سيمبوزيوم او چبه گشتي براستي برنامه پیشنگه هفته میجو دست بید که گلک هنرمنده که من دعوت نامه جرا نوع برنامه دا سی کس درواته جی استانبولتین وک چار پرچه کردستانی سمبولیک حوالی میجه ایورن بشتاره وی کاری بن و نسکی هفته هنرمند جی خو آمده نه yani Elvander'e, Merdini'ye, Batman'e, İstanbul'e, Ahmedi'ye öyle yani eski hazırbuna haşte not önerme de bir şey var. Dvi bernamede. Şu roja haşte mehici. Yani bayağı nubuş مرة. يعني جموية أو سي هيك وقت ميوان يعني أو حسابي إيه فيدا ما نكر بوش إيه رجي هنوي أو جي بين أو جي زنديوي أما دبر أو يورم مالباتي ورا زاريان بنا ويقول لك في عديدة أو جي منير إجبوي دست بيكريني روجا دوي مهي يعني جبوك يا مش هدو درخن دو حتاني حفت وش حيشت حتاني حشتي آداري جدو حيا شش جدو حتى شش جدو حيا شش سمبوزيوم اف سمبوزيوم كاريوان ايه قضيه بردوام دكن بيشنگه ذكرنا فرمي حفتي مهي ساعه دوازين يرو بيشنگه بردوام دكي وك هاد قلت لسي جيا تفكرن دوازا للجاليريا هنريه ساعات سي ونيف دري جگر خوینه و چهار نید درباسی شهرداری باجری بزنده به بفیرنگی جیوان دیار کرد اما تشتکی بلکی دسپیک برای بیجی مگو چالاکی بفیرنگی یا کردستان یا تگو دسدو سی هنرمند کارن ببین نونر وک هوشی وکاریا کردی برنگی کشی و ام نکارن بیجی ام نکارن بس ما هول دا انه كسك مثلا دور نمينه بيبار نمينه بلكي روشا هفال نمي روجافا بيتر قال لك هنرمند قال لك كسر روشاوان نا ارامبو حبكي بشتربون حبكي باشتربون يعني كان بيجم يعني حفتيش سديج هنرمند روجافا بشتربونه بس انا كي نيجي ما تخص براسي اللي بورينا خبرني كيف فرميجي خاص قال لك اجوا جبوفي كي تشالاكي او بخا ماغو روجافا جبرغو دبن درشما يعني دبن شعارا روجافا برگها آزادی و کفیه چالاکی بخواه بفیرنگی خود دیار دکه بناوی کردستانی جبرگو یا هر چاپی هنرمندی هر چاپی چه کردستانی دیده چند مه مثلا بیشن وقت سنت حتانی بیشت آستا بریاری که تمام وی دار کرده يعني چند وقتی تا چه خیلی سستند شوی که حتی بیش بی آستی وک ارگانیزه او پروژه بری سرحد شغلان باش سرحد مجر کرن یکی سوز مدابو یکی ماها 11 مجرای اشتباهات دیار کرن او یکی ماها 11 بو یک روجا ناونتویاش بو کوبانی مجرز گرت ما کر 4 ماها 11 مجرای اشتیر دیار کر سه organize جرگره بو بار هات بار فکرم تا برا هنک اول نیمه کمیته هر چهار پرچا و لور با کردستان بولیجی و کار بفیرنگی بریوچو یعنی سه ماهی تیجه ای برو و بشف کارش بوی هات کرد بارش اجدر وی مثلا پیشنگهی و کارگهی چه چالاکی اندن تجمر بگوتا از بری وید مبحثا پیشنگه و تابلو پیکلا کر از دوخازم وید شیء راست کم خیر جوان ویدیو آرتنه خیر جوان بيجي كرننه خیر جوان اوی پیشنگه دا پرفورمانس بن advantage تاجي هبن مولتي ديسيبلينر كارك روساكي هبه خیر سمپوزیوم پیشنگه هبو پانل جوی هبه پانل روجا بکرنا پیشنگه ev işte ditna salona şaradari hünermendi ku beştari kare buna o tamaşavan ku bu xazın emelde salona şaradari bajar ava şano da
ام وک پیشروجی رول میسیونا هنرمند اوی چه به یعنی آنا هنرمند چند پانیلیستی ونن دوی چالکی ام سه حب تفکرن جو هنرمند می سه کس اوی سه کس اری سروان نکاش کن یعنی او دیت پیشروجی اوی جبو هنرمند کرد اوی ریام چه به اوی چه دکن اوروپا هنرمند اوروپا پرسیکو هنی اوروپا اوی چه دکن هنرمند کرد چهار پرچه کردستانی هنرمند چه دکن کاروان چواد مشه آوی وی علی با می سرویه می نکاش بکن هنرمند نبا خدا çünkü اوقاسا هنرمند اوی جارک وره شونه هفدو حوجه هيك وهنرمند هم دوی پانل ده هفدو ناسکه هم جی تشتی خوجه پار بکه وی جبانی وی مهمه و خیر جوی سمینر ما هي سمینر 8 می دست بدike سه روز her روز دو رخنگر و دو evi kusar seminere haberde دو شش kesin ve seminer renk coğrafya اردنگاری و جن و چه زمانی بنو پرانی یک ترکیه هوال که ما روکن آل جی استانبول بهشتارده به هوال میدانه همو کرمانجی و سمینر خوبه سر پیشکش کن اما یک هوال ما ترکیه بکه گرایی برگری وان به برگری وان هب بله و ده مثلا چی که دبک انسان کی جوی کاری به مثلا بیش مثلا سپانسوریه و آلیکاریه و آماده کردنی و مثلا مادی چهار سن بود مرو کار بیشی و صاحب آوای کی بیشی باش براستی علی سپانسوری و yani bir bertiya şeradariya bajarı mazın vikari dome vek aligri dine şeradariya bajarı ama Kayapınarı a peyası Türkiye Kayapınar peyası şeradariya bajarı mazın o Kayapınar prani o aligri dine şeradari meydine hani ve nafçı şeradariya Razan şeradariya Nu ama Yenişehir o şeradariya Suri ve alikariya Van'a bir peşenge bir bername bir sempozyume ve peşkeşe gel bakın. Hatta ni ana her tiş yani normal der bastı değil. Her tiş per başe. Astengi der. Na her tişene baş der bastı her tişene baş der bastı. Tane em benda meyvane meci hatine hediye dest bekirne hatine van. Edine benda doy mehek ve em dest bekim bir coşki em vi peşenge. Programı ve bekirna doy mehek çi tişteki satayvet hey ya na. Dedim hey sempozyum. Evet. Program inva havali me dest bekirin, şivakar güç dest bekirin. Belki yani haftalık bas küçük bekirin peşvazi ve o kar. Belki o hünermende mahatini kar bekin. Beter ve kar bir yani. Roja doy mehe bavarım hayat havaltine çünkü davi roja doy mehe ve şeradari bajarı mazını o şeradari dana ve ci sempozyumu ve agahdari ki جبوی چاله basın evi bilir. جبوی nevi برنامه ساعت دوada. ساعت دو. و جبوی ذكرنا پیشنگه program کی تایبت هی نه. Programı ذكرني هفته مهي. أو جوي أخفتن كن كرت هفن لسر يعني ريفابر أخفتن كيف كن. بلكي كوميتا أما ذكر يا أخفتن كهبه وبيت بيشان كهبه. جبا دست دوسي هنرمند دیتنا تابلیوان دیلی امدمی بدن دیتنی بیتر أخفتنی. بله. و د آگیرا گیهاندنی ده هم گیهانو که بیشن انفورماسیونا درباری و بیشن ماس میدیا بیشن اینترنت فیسبوک توییتر یعنی هون مثلا هون خود پیراد بنیا هنک بیشن کارم بیشن دست بی بکر کلامی جوشی که خلقا قهدار بنیا یعنی چند کس براستی از دروسی رو لامدیم چند کس بیری چند کس آدم هایوان جیتنی راست جبوی آگاهداری ایرو پیتر مدرس بکر وک بیلبورد دربا اوی چیبن tamam وک آفیش اوی هر برنامه کیمه جدا آفیش اوی بلابن سر فیسبوکی سر توییتری o ser peyami şeradari ku neski 5000 kesa peyam tiyavetin billboard megaboard
elektronik ev duan da beyşandan ser Facebook her hünermendeki ser Facebook'e belabke be hazara insan gelbine emji havalime dinaji hamu herkes ku belabke gele işte o jboni viaj ho taybet havalime çapameni gırne dest jboy ايش قم بس تام يعني هنا كان اوجي havalime çapameni berfusiyere şaradariye bajarı mazın havalime çapameni havalime organizasyonu havalime her havalime ki organizasyonu kilisel işte ho peş var منير شو ازانم يعني بسري صار لك تبي مجولو ام بيجن وسطاناوي وخرجر فلان كسو بيوان كسو الوياليكو بلا ولا وشهر برشي واوروباي ودربي وجا دوستي كرداجي بسر حالات يعني كاركي زوري لي دوي چارچوي ده جدست بيكي حتاني يهشت ايرو استنجين هري مزن چبون باوريات ده ايش بوي يعني ايوه خلاص كر بس بوي هنا قدنها قروش كي هاد بيروان بيشنجها كي الدار فيلم استنجا هري مزن يعني استنجين هاجر قال لك بن چبون استنجي چی ام بیجن بلکی هنرمندی کردستانی اول ين قلكي بلا ولا بوني اللي قال لك دارين جهاني يعني جدر في ورات بلكي ايه هري بيتر بشقيد بيتر هنرمندي كردستاني نرم هنرمندي ما داس بيت كان جي كندا وجي امريكا وجي استراليا وجي كازاخستان هنرمندي مش كازاخستان دركتن اف براسي اف اجبرگو ما خو بسينور نكر دانو سندناب هنرمند داره ما جو ايميليا ما فكريه وهر كس كار بشتار ببه ما تقول بلكي بشتار بون بيتر كوميتي مي كردستاني هر شابر شابه وشابه مال اوروبا بو ما تقول اوروبا ها بس ما اجبيرك انا قلت ناخذ جبير لكن وكوميتي تشيكرنج دربي باكر بله چارپرچه اوروبا چارپرچه اوروبا کمیته هاتن چیکرن جبو ارگانیزه جبو کاربن دار مستندنی هنرمند دار بکن کاروان به دست بگیرن و بهتر وان آگادار بکن شارکی کمیته کارگر بو نه کمیته پیوانی کاری هنری بو اری بتنی انشتین کارب راجن ارگانیزه بکن بهتر افون کمیته باشور هوانی ما ین جروجاوا هنک الورد بینو بهتر وقت انسياتيف ما تكريب هنرمند تمام المهم جبو مثلا استنج استنجي نا استنجي وحبكي يعني مديت انه بار حبكي برفرهتر هات خويا كرن افتشت استنجيا انينا كارين هنري اجمال استنجيك مازن درخص دريا دي اتش ال دو شحرنا سريع قال لك استنجيني باش هاتن كرن يعني حنك تشني هبون جاري قانوني ذي نقل لك أقدار بنجي بو أصلاً أما تشني دنا بيجن دما طنج أورجانيزي حبكي بار يعني ضغطك باش صراحة شكرا بس بشي كار بريفا بو حبكي بار باش صفق بو أم باور يعني كاري فيرنج يوان تكميلا في كاري بالباش أو بيتر أصلاً بيتر ورم برشاف أم كارم بيتر نقطة خوي إيه أم سر كتبن وخيا بديار ببي وإيه أم ما أصنجي وزحمتي تكشان بديار ببي أنا بشتي حفتي أداري بلكي أم كارم بيتر برنجي موضوعية أم سر بني دوي شارشوي دبارش مثلا بيجن برصا يعني تكليان دانوس لندنه مثلا تو أم بيجن دهك ساناستيك أسبينجان ناستيك منير بسهي ناستيك جدر بيوان تيكلي يعني شخصية كمروف هبدو ناستيك يعني أنا ها آمد وك بايتخت وك باجار وك باكر يعني ناسكري يعني بيجم بيش سيستيمي بكجان سياسة بيري داي چاوات هبديگر جوات چاوارات بي چاوارودني وكسر انجام سياسي يعني قالك أم بيجن دكارن دوي چارچوي ده حتى أم بيجن دقلكو أو تابلو وجداني وینتوی رحیوی درد تراژدیاوی جدکارم بیش دیخ چارچوی یک سیاسی خودی یعنی می بیشن وانا پیشنگه کل کیف خال درخستی بیچاره ما وشوات کار بیار شو بکن والله حياة جدست مهات ما هر هنرمند را فكري ما أرمانجا پیشنگه هم مجوانا گوت ما د تلویزیون را جگوت ما هنرمند را جگوت ام دخوازن ویا فكري بو ام دخوازن جارك اولی لوک پایتختا کردستان آمده ام پیشنگه کی چهار پرچه هنرمند چهار پرچه و هنرمند دوست کرده لی استانبول لی جیدنا ام ویار با چکن یعنی ما جبوی ما تشتکی جبوی هنر پیشه هر چی تابو
vî tişê da. Viyaj çêbû, viyaj baş bû, gelek kesî beşdar bû, fakat armanca me hat çîxo. Yani me vekrî vî tiştê gotibû. Em dixwazin divî hêla hunerê de xizmeta Kurdistanê bikin. Her hunermend jî hewceye ku divî pêşengeyê de ku bêje ez Kurdim ve dixwazim divî pêşengeyê cî bigirim, em me derî jê re heya dawî jê derî vekir. Me xweste ku were. Xêr ji viya hunermendê Türk gelek mesela me behsa komisyona kir. Mesela me İstanbul'e komisyona ki bi hevalê Türkara çekir. Ew jî mesela pir mühim bû. Ve neske sî hunermendê ku Türkiye ve profesorun ciyadane her tişt ew beşdar bûn, beşdara vî karê bûn. Wan xweste ku em diyada cî bigirin. Daha pirtir xwestin ku beşdar bûn ama ji bo neske 5-6 nava gotin ji bera me gotim nikarin. Çünkü cî me karê me ew xwestem nikarin cî kesa bigirin. O tiştekî mühim tiştekî ne bû? Hunermendê rojhilat ji bo me pir mühim bû. Hatta îro tekiliya şaradariya bajarê mezin galeriya huneriya Amedê bi rojava re hebû, başûrê Kurdistanê û Avrupa'da hebû. Hunermendê li vaj hebû. Neske 25-30 hunermendê rojhilat hatine wan ji bo me pir kêfxweşî ye. Yani hunermend ew ê ji wê sê hunermendê rojhilat Kurd werin Amedê ew ji me re pir baş bû. Munîr yani hep pirsek bu pirsê bigirê dayî lê bi awayekî din. Em bêjin ana xelk yani bigiştî hep taybetî şêwekarên rojava. Yani ê ku em wan nas dikin bêtir. Yani ez ê rojava bêtir ji ê bakur nas dikin kî henekî tinin çawa çiro. Lê di çarçeveya ku Munîr Şêxê wek birêvebirî û têkilî û danûstendin û di wirdê Munîr bi xwe wek kes ha, wek şêwekarek. Ku hatî bîra te gotî ev ê han nelazim hema û şêwekar e. Tiştekî wisa heyî mirov dikar û tiştî wisa çê dûr bêje. Ev tiştek gava insan karekî birêve divê karê xwe taybet û mijarên xwe taybet û kesiyê xwe gerek dîn ji derve û xwetevî nav rêvebertiya kar bike. Ji bo vê yekê em karin bêjin rêvebertiya vî karî wek organîze wek rêveber me kar pê dikir me komîtê biringî kiştî ne wek hunermend. Ne wek em pîvana hunerî çawa yani kêfa te jêkîrtê ya nayê. Ne bes kêf hatina ji insan bixwe jî kêf hatina ji karê insan re ji karî wî hunerî re yani belkî wek hunermend taybet nerîna xwe hunerî ez bidim hinek kar hebin ez jî hez dikim hinek kar hebin ez mesela ez nabînim wek xweşikin li gor pîvanê me bes divê karî di divê çalakiyê de ev pîvan giş ji derve bû. Ji derve bû ne ji ana de gava proje dest pê bû û heya heftê adarê ev pîvan dûrî me ye. Yani ne nirxandina te yî. Ne beşdarbûna pêşengehê ew sereke. Me got hunermendên şêwekar yên karê şêwekarî bi rengekî spor dikin û divî karî de naskirîne ev kes vexwendin ji wan tê şandin gide beşdarî vî karî bibin û me ji hevalên xwe di komîta jî digot me got ev tenaqudê nav hunermenda de gehebin jî kesê tijê aciz bi tijê teng bi ê yekê jêrbêj. Ê yekê jêrbêj or beşdar bib û baş bû jî yani tişê hat xuya kirin. Ev xweş bû lê mesela carna tê bîra te dibê ew xweskam filan tişt nekira. Tiştekî wisa hatî bîra te. Yan çima filan kes wilo kir yan çima bêvan kes tişkî wilo çêbûyî bi tere. Çêbûyî bi çi rengî enû me hewl dida em têkeliya bi gelek hunermenda girêdin me xabin yani me adrêsa wan me wan nas nekir bêrkubin ji bo vê yekê belkî gikêmaniyek hebe wê ji ber vê tevlî mecraya giştî re program diyar kir di medyayê de hat gotin di ajansayê de hat gotin tevlî wan bi hewl da jî enû insanî me hebin belkî dûrî Facebookê bin dûrî televizyona em karibin bigên wan heya em karin bêjin ne hatin zeftikirin. Ne hatin zeftikirin ji ber ku zanin rojhatan evî çi rengî em bêjin wek rojava te got rojha yani Sûriye û rojava bi rengî giştî bi çi rengî dikare ev bû hebekî yani hinek kes hebûn me hewl didan em bigên wan belkî negiyaştwan em hepkî pê xemkîn dibin bes a dibêje insanekî hunermendê û bi biryar yani me wî nedît ya me wan bi xwe hesand gelek kes jî ji ber ku me rew şinas dikir bes ema tu kes bi biryar nehat dûrxistin û ev dûrî karîbeyê bi rengî geşî û naskirî berê jî. Değeri yani bibêjin te dî ez jî dipirsim me besta ji bo min jî zelal bibe yani sibê jî gelek an bê û xwar yani em bibêjin di gel ku wexta hûn behsa 2022 tabloyî dikin û di gel ku em bibêjin 30 kes û heftê kesê ji Amedê û
يعني هندكارن سياسة بدربن هندكارن ديجيتابن هندكارن باواك يدم بفكرن دقل ويجي لدي ساجين بيج هندكاره يعني وقت بيجي بأوايك يجي أوايان هجر يكاتب دور خستين يكاتب جبير كرين دكارن بيجن هالوستك يور بقول سر حسابي بيشنجه يجي ندحس سر حسابي منير يعني أبجي هي ليه جبو بارش جبر كل آمدي وتجي شو روجانه يعني ام بيجن بيشنجه هات والدار كت ببي اوايك وانا ما بحث كر اللي ازنزان دي ساعه تشكي جوار بيجم هكر هنك تشتين هول هبن كاجبير بكم ببرسن هن دكارن يعني خبر ببيجن ها شويه قادري يعني جبر ما بس جبر ما ميجي مقوز ام بلا زين برياك بيشنجه دس بي بكم بوشين لبات بخواه هي بيك تشاو اي انا او مثلا بيجن بشتي بيجي ایجا پشتی بیجی مثلا شیوه کاریه و مثلا پیشنگه هم ایجا هگر تکلی گرم تربو و ام بیجن خرجر هبو چونو هاتن هبو وجد دیگه بیجن مورال چی خوشته لی بالنسبتی تا آنا چه حالی دیولو از يعني وقت شبكاري كي از نزكي 20 سال از من دبستاني شبكاري خوندي حياه زانيغا شبكاري از يعني 5 سال بري من فكريام دكودن احمد روش شبكاري كي واچه به جمنا خيال كي بو گلك خيال كي بو يعني 230 هنرمند او شرداريا اليكاري وان كاري كي واچه به او هنرمند ورن احمد سمپوزيوم سيمينار چبن پانل چبن سرويك تشتي براستی خیلی گلک هنرمند آمدیجی فقط ام قاسی کج دست ماهات وک ذکری ام ویکاری انا ام پیش فد بن فقط بلکی کماسی مهنه کماسی مه دبکو ام پشتوی پیشنگی ام از هر تم دبیجم هر پیشنگی کو ام چیدکن دبیجم حوال براش رخنه خو براستی براون جمره بیجم و توی کاری دبی کاری خطا کر کماسیه برای بیشتر که امی کماسیه خو پیشنگی که نه چینه کن اما جبوی من گله کاری که مهمه ما زانینگی دابون ام چون مجی کی دیروکیه بود و آمده تک گالری کی متنه بود مت چون جی ندان ما هنرمندان مت چون کپی دکشاندن پیشنگی آفیشه مداد خستن yani me imkanı hoş ediklerin ama fakat iro imkanı şaradari van imkanı işane hünermend de hünermend Ahmedeci neski az 5 salı dibejim hünermend Ahmed kese ku nikare ku beje şaradariya bajari mazın alime nekriye me vek şaradariya bajari mazın o şaradari meydana alikariye tamamı hünermend tene çiye hünermend kare ho çeke ku o şaradari fastine bi habe em karbon ku fastine bi habe şaradari hayya davi alikariya wan kesa wa hünermenda dahaya davi dike beni ne tane ebilvaji gelek hünermendi me Kurdca Avrupacı vek şaradari wan davet kriye vek Walid City bername evi peşengame deciye evi vere vek mesela peşaroji em dibejin vek Hatice Şeyh Bekir vek hevale meydana vek em duhazin ku verin neva ve peşenge wan taybet jiyab yani evji heyi mesela bejin evi muhakkak mesela peşenge me 2 sala ku em nave bakur çedikin hünermendi ku beştari bir penci hünermend navanda her sal du hünermend megotiye taybet peşenge xo çekin İsal du kese salekten du kese o hünermende civanci navedane بلي منير تشتك خبون بي الوان تشتازي دبك تشتيق ما بحث نكر جبر بريس برسا خبكم يعني ما تشتك جبيرام تشوبه من نبرسيبه نا تشكي بتشوك بس كوير يجبو انساني هنرمند دمي بشتار بونه هاتبو ديار كرن دسبيكي دجروجاي كيج بروجيره انه افكار بنافي بشنغها كردستاني بدبن درشما ما قلت روجافا بحاصدي وكفيه افکاری بفروتن دوان دوی پیشنگی هده اوی آلیکاری بیش بو روجاوای کردستانی آلیکاری هنرمند اج روجاوای کردستانی کاری نیه فروتن اج بو حوالی ما ای هنرمند هدار بینجا آنه ده هاتی گوتن یک جوان هاتی گوتن کاری بفروتن اج روجاواری کاری نیه فروتن دریل پیشیا کارن یا هنرمند یو بیجی کاری من مفگرینن اوی کار وگره جو هنرمند ره برنگی کی بری ما گوتی اشکرانه جمی بیجن و هاتی گوتین جی هنرمندره شارداریه بازاری مزن یا آمدی حاضرتیا موزه هنردکی دخوازه هنر کاراب مثلا کاراب دست بگیره هنرمند ایجا بریار دست دیه بری بریار دایی گوتی افکار مدیاری دایی کردایتی و دایی روجاوا نه فروتن ابو یا هنرمند رفکر یا شارداری برنگی کی فرمی وی کاری دست بگیره جبونا
کاری خوی هنری یعنی Ben- موزیاتی کرد ben افتی بینی باش به هاتا گوتن اما جماعت پرساته برسامي مني يعني شاواز بيجم لقوري جدربي مثلا منير شيخي شيوة كار منير شيخي رخنقر أزو صابي بيجم يعني أب دمك تشوات الباكوري أنا هاجي يعني بريجي كندينا بيجن ين روج آبا وتيكلي وطابلو ديتن و لبيتشون مصابي بيجن لي أنا إيجام بيجن باشورجي وروجلات جي يعني اگر كين بنيان زيادة بن او تابلوين وصا كشعبة الوان كتن جوان حرشار برشان ببيجن يعني تشولو الباتة شكل إيجا دالي بيجن شيواز دالي رنقات دالي دربريني دالي نافاروكي تشتكي بلو الباتة نو خلقانت يعني القوري السينورا او دابش قرنو تشتي تيغوتن دفي وارد بني بيجن يعني ما خابن بركي بروشة هندريد ام مجول دبن ام حبكي ام روشة هنرمندين كردستانيين برشيين دين وبيتر مثلا ين روجلات جالية مدى ام كسيد ومدو ام دنافي كاي دخبت انج كم دي جالية مدى ناس كريبو هف باش هبو هنرمندين مي باشور ناس كريبون بس بجمارك كيماني جماجي بو يعني هنرمندين باكور بلكي كيمتر ناس كريبو ايش بقول بيتر ام غريداي هنرمندا هنري روجافا وك سوريا وك ام نزيك تكون انا دفردي قالك تابلو هاتن ديتن قالك هنرمند هاتن ديتن يعني بلكي بري مدقوت باجاركي وكان بيجن روجافا دي باجاي دربيسي وك فلورنسا روجافاي شي وكارن هرين مثلا برانيه وانش دربيسينه وكسي نافدار بيتر دربيسي دركتن انا تيخيا كرن قولاتكي وك هجمارا شيوكارن زانن تابلك خوشك چيكن مجبر سر بلند به وك كردستانك هر چار پرچه از باورم بلكي هجمارك يعني نوعي دناف ولاتني دند بيدا نبن هم فيا حبكي فيا السرمقل كي بجدية ويا برنگي كي گشتي از دبيجن بلكي فيا انا كتالوكاتي اما ذكرن بدسد وسي هنرمندا خسكا كتالوكك بفيرنجي ببيست هنرمندا ببينج هنرمندا هوا ما دست بهنر تكر تنبو يعني صارات نودو ددانو دسيا واند بيشنجهك بچار هنرمندي هر چا پرچه كرساين تنبو بيلي انا بدسدو سي كسي بلكي يعني احمد مزن بونا احمد تي انه كاري مزن كار بريفا بفين بفيرنجي براسي بيشنجهك بفينافي بفي هجماري پیشگرتیک مزن دهات خستن و شارداریا باجاری مزنی آمده و یه حوالی من شاردارین در پیر بون آریکار اف شکی بلکی پیش روزی روی باش به دناب تشتيك تجيت يان إيهات يان جيم بيجن إن حرشا برشاين جي أوين دوستي كرداش حطاني انتقارن وصاجي بيجن تشتكي وصا قبالة تكشان تقولون بيجن بيجن سبريز ويعني مفاجأة وشتر تشتكي وصا هبو هبون قالك جي دواري هنري دي دواري نوجتيا هنر دي هبون يعني ام حبكي ام ما خوانا قدكر انه كما افكس مبري ناس نتكر كما او خشبون جما درباس ببو ناس كرنا هنرمندنا ناس كرنا كاب شي وازي كار دكن براستي يعني كيمانيك هبو انا باورم يعني دمني البيش او بيتر بكارم تكني باش يكون بكارم بيتر كعبي خوش بكر كم كاربي بيتر خوش بكر بارجت مثلا منير بحثا كتالوج يكرد شلوسي يعني او يبارك يقراني يعني وتدبيشن جاي مدين عليه راسته يعني بيجن جينا نيغاريه كورتاجيان تابلوي وشو بارين وشو براستي مد كتالوج دا هلا كورتاجيان دا كورتاجيان تاني ناف دايكبون جكويه وجكيه برشيه و تايتلا كار يعني كانافي كار سايزا كار و چند پیاسات چبیه و میل ادرسیه هنرمندا نسکی 230 هنرمند و پیشگوتنا سه حوالین ما نویسوان هنده تابلوین وان تابلوی وان نه رسمی وان
fotoğraf fotoğraf sureti kari van de katalogda o yani herkes gora kari biçimde o seyhabçı nivisene de katalogda جدر بيوي تشيدن دركب جدر بي كتالوج دربا كتالوج وانا ديجن انا حطاني حشتي ادار يم afiş ev derketin poster derketin billboard derketin ve broşüreki tamamı bername ev derkeve bjgo belabe Ahmedi afişi be posteri kumegot her bername kira cüda poster veçebe posteri gişti hünermen bername gişti navi hünermen ev çeben o Serbiya ve tiştedine jip peş yani peşeroj da veçeben ama katalog jiboy be premime çünkü bir kare ku emdik anha ev lefa bebine كتالوج ويدوي ما هي اماده بيان بيشنجي katalog debek çünkü gelek zede hünermedene ku bige eme roja peşenge eme bekin debeden hünermede ama debek ku pişte peşenge çünkü baraki grane katalog gelek zedeye katalog jiboni arikari eme amadekari vidikin fakat katalog dema ku çeve evci Kürdistan ra ve diroki ki baş ali hüneri va ve bibine dosadosi hünermen karivan evi 5 sal set sal şunda ve gelek هنرمند ببینه که لواک چیکار چه بیه کجا هنرمندانه دواری آری کاریت چاو میرن پشتی تکلیان یعنی ما بستم شی وکار ها دم مثلا بیشن شارداریه و بیشن فینانس کرینه و سپانسوریه دم دیگالی دیدی تکلیا دم بیشن برتکی یانجی راکسیون جایی رد فعلا دی دانستندنی روزانه تلفن توییتر اسکایپ ما مستبارش بودی از فکر مثلا کتالوگی و پیف گردای پرساتجی کتالوگا به ویرنگی بیچه کردن امیتی که انتکاریه بهوانی خوی انتکاریه بهوانی خوی هر شب پرچاره اف کتالوگ جیب خود د مکتب کردین بگریج بو شاگردین ما ایج هنر خازن پرورده و بنسر ببین الناس بکن کارب الناس بکن کارب ببین پرچه خود ایش مو کارب هر شب پرچه ناس بکن ام بیجن وقت هنرمند براستی هنرمند کرد بگشتی پر علی کاربون قالك كساد هوالي ما تقولن ام كارن سي تابلا لكن هنرمند وسكان پیش تابلا لكن هنرمند کی قال کی مثلا نافدار ما جو ام دخوازن یک هنرمند بکارکی بشتار ببه نرینا هنرمند علی کاری هنرمند باش بو هوالي می روجاواجي پر علی کاربون برنگی کی فرمیجی علی کاربون و برنگی کی يعني درباس کرنا تابلا سر باکور پیشی اف يعني زحمتي اكثر سينورا تشكرن عادي كاريك باش هات كرن بني فرمي درباس من كاري ما حندر لي بهر حال زو درباس براسيش اس بين احس يعني دي ساجي نزان يعني سباسيه برجرم جوا حرزوكا وجبوي ام بيجن وسطانا وبيخم خوريا وجبوي هم رنگ وجبوي شي وكارا وجبوي دار خصنا بي بيشنجي ازي خاطري خويا جوجي بخازم بينرين هجا حتى برنامج كدين بنابي خويا وبناوی میوانین خواه شیوکارین ما یم که پیشنگاه آمده جمرا آماده کردن بکدا خواه شیوکاری ما منیف شیخی گلکی سپاس هر وها بارش سیدوان گلکی سپاس جبوی هاتناوه و جبوی تماشا کرناوش حتی می برنامه کدین دیسا بهیویا که ام هفدو دخیل و خوشیه دمین شباش دشوا هجراني ده من دخست تشتكي جتارة ببيجن تشتكي بقاسي إيشا زاغروسان مزين بقاسي بجنا آزادية خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جتارة ببيجن جتا حزدكم ولادتو